Ngiyababingelela abenkosi, ngiyababingelela abakahlamvana bhulu umlilo endulinde, ubasenguMantshonga benoqelebana. Ngiyababingelela abesinakanaka seyincwadi ebeyibhalwa umalimade kwabamhlophe abelungu. UZulu laduma obala lapho kungemunga kungemtholo. Ukhaba limele lodwa ngasenhlungwana, amanye amakhaba emile ixexeleku. Abesilo babingelelwa ngumntungwa ukholo ngwakwaKhumalo kwikholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abenkosi basaphila. Cha, thina sisaphila emantungweni, sisaphila kwaKhumalo. Nalo-ke ILabatheka bakwethu, ngesilungu kuthiwa-ke i-African potato, kuthiwa-ke i-African potato. Umuthi-ke lona-ke ongena-ke ey'mbizeni-ke zokuqinisa-ke amasosha-ke omzimba nina beqhawe. Umuthi-ke lona ubuye-ke uphalaze, uphalazele-ke ukuxosha-ke imimoya-ke emibi, ukwethuka-ke izanya kanye-ke namaphupho-ke amabi nina beqhawe. Ubuye-ke ungene nasey'ntelezini zokuchela-ke ekhaya nina beqhawe. Uye-ke uqhathwe-ke noyililo, imithi efana-ke noyililo-ke, oshaladi ley'nyoka kanye-ke neminye-ke imithi-ke yokuchela yokuxosha-ke imimoya-ke emibi-ke ekhaya. Kuthiwa-ke ILabatheka noma-ke i-African potato-ke ngesingisi nina beqhawe, nina bembube. Umuthi-ke ophalazela-ke ukuxosha-ke imimoya-ke emibi ngamaphupho-ke amabi kanye-ke nokwethuka nina beqhawe, nina bembube. Umuthi-ke lona uthi mawubuka ubukisisa uthi awufane-ke nenkomfa, kodwa kuyona-ke inkomfa lena-ke bakwethu. Kuthiwa-ke ILabatheka nina bembube, nina beqhawe, nina besilwa. Ake ngime-ke lapho nina beqhawe, niphile nje nina bezulu eliphezulu. Siyabonga kakhulu.